وفي هولندا كل الأكياس اللي زي كده لازم تبقى برباط من فوق، عشان لما تيجي تقفلها وانت ماشي ترمي الزباله ما يقعش منك اي حاجه زي كده. ونيجي بقى لتاني مكان اللي هنرمي فيه كيس الزباله اللي هو فيه بواقي الاكل والحاجات دي. وبصوا بقى يا جماعه، اصلا سيبكم بقى من اي حاجه، شوفوا الشكل عامل ازاي والنظام عامل ازاي. تخيل بقى عشان تفتح الصندوق الزباله ده بتفتحه كده، تحس ان انت داخل على مكنه صرافه بتاعه البنك بتاعه الشوارع. يعني ده مش صندوق زباله ابدا، لما نتعامل معامله مترو انفاق. حط الكارت ده كده بنقفل تاني. شوفوا بقى ازاي صندوق الزباله بيفضى من غير ما ايد بتلمسه، غير طبعا العربيه ونظافتها واللي تحس ان هي لسه طالعه من التوكيل زيرو مع انها شغاله من سنين. واكيد كمان الملفت للنظر جدا امكانيات العربيه والاوبشن الكتير اللي موجوده فيها واللي بتخلي السواق يتحكم في كل حاجه من غير ما في ايد تلمس صندوق الزباله. واوتوماتيك البتاعه بترجع لمكانها تاني. حاجه بقى يا جماعه بالنظام ده وبالشكل